салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. Карло Анчелотти дар масири фаъолияти худ ба ҳайси сармураббӣ ҳаминак рекорди таърихии Алекс Фергюсони дастонро шикаста кард. Сармураббии бошгоҳи Реал Мадрид Карло Анчелотти аз рӯи пирӯзиҳои Лигаи Чемпионҳо ба ҳайси мураббӣ рекорд гузошт. ин дар ҳоле ба меён омад ки дирӯз дар бозиҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо дастаи шоҳона бар Брага бо ҳисоби 3-0 ғалаба ба даст овард ва бо шарофати ин пирӯзӣ Карло Анчелотти аз 116-умин ғалабааш ба ҳайси сармураббӣ дар Лигаи Чемпионҳо истиқбол гирифт. То ин дам пирамарди шотландӣ дар ин омор аз Дон Анчелоттии итолиёвӣ дар пеш буд. ин охирин омори Карло дар ин бозӣ набуд ки мо дидем. дар ин баробар мутахассиси мазкур шаби гузашта 1300-умин бозии худро ба ҳайси сармураббӣ дар футболи профессионалӣ паси сар кард ки ин дастоварди таърихӣ барои ӯ ба ҳисоб меравад. ҳамагӣ дар ҳисоби Анчелотти дар мусобиқаи мазкур 195 бозиҳои расмӣ сабт шудааст ки ҳамакнун 116 тои онро бидуни шикаст ва бо ғалаба хотима додааст. аввалин бозии Карло дар Лигаи Чемпионҳо ба ҳайси сармураббии дастаи Парма дар соли 1997 буд. дар масири 26 соли фаъолият дар ниҳоят Карло Анчелотти аз Фергюсони нобиға пеш гузашт. пас аз 4 даври бозӣ Реал дар садри ҷадвали мусобиқот дар гурӯҳи С бо 12 имтиёз қарор дорад ва аллакай рохати даври плей-оффро ба даст овардааст ки ин 21-умин роҳёбии пайҳами дастаи шоҳона ба марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳо мебошад. боз нагӯяд ки ҳоло Фергюсон Анчелоттиро мегузарад. мухлисони Барселона болои сӯхтан амако баъди Эл Классико дубора дар балои мухлисони Реал монданд ку Барселона як сухуди Шахтёр ҳайрон шуд ки чӣ хел ғолиб баромад. бозии даври чоруми гурӯҳи H Лигаи Чемпионҳо миёни Шахтёри Украинӣ ва Барселонаи Каталонӣ сурат гирифт. бозӣ бо сабабҳои идомаи низоъҳои сиёсӣ миёни нерӯҳои низомии Россия ва Украина дар варзишгоҳи Фолкспаркштадиони шаҳри Гамбурги Олмон баргузор гардид ки футболбозони дастаи Шахтёр дар оғози қисми аввали бозӣ дарвозаи дастаи Каталониро рахна карданд. дигар аз дасти футболбозони нилунориҳо ба ғайри 1-2 зарбаи мустақим то охири дидор чизе наёмад ва рақобат бо ҳисоби 1-0 бар суди Шахтёри Донецк хотима ёфт. дар ин баробар Шахтёр ба марҳилаи дарозмуддати голсардиҳӣ дар мусобиқаҳои аврупоӣ нуқта гузошт ки бечораҳо дар 17 бозии охири Евроҷомҳо доим ба дарвозаи худ гол сар медоданд. бори охир тими украинӣ дар бозии даври дуюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо бо Интер дар соли 2021 ба дарвозааш гол сар надода буд ки дар он бозӣ гол ҳам назада буданд. дигар то ин дам ба қавле рӯзи сиёҳ доштанд. дар бозӣ бо Барселона ҳарчанд ғалаба карданд, вале Барса дар гурӯҳи худ дар мавқеи аввал аст. чӣ хеле ки дар UFC Камару Усман Ҳамзат Чимаевро муштборон карду баъд дасти Чимаевро бардоштанд ку ҳамин хел. ин гуноҳе ки Барса дар муқобили Шахтёр кард ба қавли як бобо он қадар гуноҳе нест. ана гуноҳи Манчестер Юнайтед нобахшиданист. дар доираи бозиҳои даври чоҳуруми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо дастаҳои Копенгагени Дания ва Манчестер Юнайтеди Англия андари майдони рақобат гардиданд. кор ҳамин хел шуд ки бозингари зури девҳои сурх Маркус Решфорд дар қисми аввал дар як бархурд гунаҳгор дониста шуду корди сурх гирифт ва ҳамин тавр дигар Эрик Тен Ҳаг таи долон сари худро мехориду дастпарваронаш пушти тубидоракуниҳои футболбозони дастаи даниягӣ медавиданд. футболбозони Копенгаген ҳам дар қисми аввал камбек карданд ва ҳам дар қисми дуюм. дар аввал аз ҳисоби 2-0 то охири бозӣ ҳисобро баробар сохтанд. дар қисми дуюм вақте ки Фернандеш аз пеналти ҳисобро 3-2 кард, футболбозони Копенгаген дар охири бозӣ боз бо 2 голи дигар ҷавоб гардониданд. хулоси калон бояд ба истилоҳ аксияи Тен Ҳаг аутро дар шаҳри Манчестер пурзур кардан зарур меояд. акнун тасаввур кунед ки Тен Ҳаги бо ваъдаи Роналдуро пеш кунед Манчестерро чемпион хоҳам кард, корро сар карда баъди Копенгагену Галатасараю Бавария дар охирин хонаи гурӯҳ бо 3 имтиёз месиҳад ки ин барои таърихи Манчестер Юнайтеди дастон як нангу оре аст ки мухлисонаш нахоҳад бахшид. агар ёдатон бошад мо дар бозии охири дастаи Порту дар Лигаи Чемпионҳо Пепере кӯҳансолтарин футболбоз дар таърихи Лигаи Чемпионҳо гуфта будем.
این یک رکورد بود که پرتغالی با آن دست یافته بود. این بازیگر با قول دیگر پیرکی از رکوردگذاری دست نکشید و در بازی نوبتی پورتو رکورد دیگر گذاشت. پپه در این دیدار با زدن گل به دروازه انتورپن دست یافت و کانسولترین فوتبالباز گردید که در بازی‌های لیگ چمپیون‌ها با زدن گل دست می‌یابد. پپه این گل تاریخی را در 40 سال و 254 روزگیش به هدف رسانید که حالا به یگان بازیگر این عمر میسر نگردیده است. قبل از این کهن‌سال‌ترین گلزن در لیگ چمپیون‌ها سابق حمله‌گر روما فرانچسکو توتی محسوب میشد که سال 2014 در سن 38 سال و 59 روزگی با دروازه CSKA مسکو گل زده بود. حالا در گروه H دسته بارسلونا از شختیار شکست خورده 9 گل، پورتو 9 گل، شختیار 6 گل، انتورپن 0 گل در اختیار دارند و مبارزه برای راه یافتن به دور پلی آف باز هم شدیدتر می‌گردد. همینطور از پپه الکای به قطار مویسفیدان شامل شده رکورد دیگری را انتظار باشد. شاید کهن‌سال‌ترین فوتبالباز می‌شود که پیری را به گردن نمی‌گیرد. همان شوخی مشهور ایمن نیون در اجرای لوئیس سوارز. فوتبالباز اوروگوئی با قول 2 پای در یک موزه به صف دسته اینتر میامی به نزد دوستان درینه‌اش از بارسلونا در سیمای مسی رفتنی است. حمله‌ور گرمیو می‌خواهد نیروی خود را در MLS مورد سنجش قرار دهد. چطور ESPN اطلاع می‌دهد گزارش فوتبالباز اوروگوئی با پورگی موافقه شده است. سوارز صف اینتر میامی را ماه ینور پوره خواهد کرد. لوئیس سوارز با صف گرمیو چون فوتبالباز آزاد از تیم اوروگوئی ناسیونال آغاز سال 2023 پیوسته، موسم جاری حمله‌ور چون بهترین نشانزن دسته با 19 گل در 46 بازی همه مسابقه‌ها میباشد. گرمیو این حال در زینه چهارم سری ای برزیل قرار دارد. در صورت گزارش با اینتر میامی سوارز در دسته از فلوریدا با حمله‌ور لیونل مسی، نیمه‌مهاجم سرخیو بوسکتس و دفاعگر ژوردی آلبا یا خود به صف مینی بارسلونای MLS همراه می‌شود. بونافرانه که از سال 2014 تا سال 2020 در صف بارسلونا بازی کرده بود. به این هم در اینتر میامی از بارسلونا کونه کارلوس پویول و پپ گواردیولا نمی‌رسند. نیمه میادگر دسته لیورپول تییاگو آلکانتارا بعد انجام موسم 2023-2024 ترک باشگاه میکند. در این باره تیم تال خبر داده است. طبق اطلاع سرچشمه لیورپول و تییاگو آلکانتارا شرطنامه را که مهلتش ماه یونیو سال 2024 انجام می‌یابد تمدید نخواهند کرد. قید کرده می‌شود که مرسیسایدی‌ها از شماره زیادی جراحت‌های بازیگر اسپانی ناریضا میباشند. آنها درک میکنند که زخم‌های پیوسته تاثیر احتمالی تییاگو را به بازی دستوی کم میکند. یکی از واریانت‌های ادامه مسند ورزشی برای آلکانتارا میتواند بارسلونا بگردد و بازیگر هم دستپرور این تیم است. تییاگو آلکانتارا 32 ساله از ماه سپتامبر سال 2020 در هیئت لیورپول برآمد داشته موسم جاری نیمه‌مهاجم منتخب اسپانیا بار هم با میدان آمده است. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.